Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu phalalen kudini. Avdive poglavlje koja bi valani lestar lafite kera kamuka hemka preskočina sebepea palo neko bordive već kuvaja komu bareko masek Ramadan pa preći amengete kera lafi taro poglavlje koja vi kinipe zabranime buča komu bareko masek Ramadan ili zabranime buča ko postiba. Paket kerela pelafi taro zabranime buča ano Ramazan, zabranimo i tano omanušte postini jek ili eventualno duj dive anglali te nastupini o mubareko masek Ramazan. Ki predaja koja je tani muttefekun alejhi o Resule alejhi selam kava keri. Hemma postinen dive ili duj anglali te avel o Ramazani. Osim okova su i sile tabijati te postini ovneka postini. Znači tarakija predaja di kaja kao pejgamberi alihi selam zabraningja te postinelpe jek dive ili duj anglali te avela menge o masek Ramazani. Osim penelo Resule alihi selam okova su i sile tabijati te postini ovneka postini. Dobro, ko so mislini pekate, kad penelo pejgamberi alihi selam osim okova su sile tabijati te postini ovnek postini. Kad te mislini pe pralalen ko manuš koja praktikuini ko piro hayati post kova je tano suneti, a odva je tano se kova je ponedeljak hem četvrtak. Pa na primjer u manuši sile odva tabijati hem praksa svakojeg ponedeljak hem četvrtak te postini. Pa eke za desingjape o Ramazanika počmini utorak ili sreda. A kava manuš so i sile praksa te postini svakojeg ponedeljak hem četvrtak, ovin šala ka postini odva ponedeljak, pa čak hem ako palo jek ili dujdive počmini o masek Ramazan. Znači kja zabrana u prileste na nete odnosinelpe. Kavaka odnosinipe samo ko manuš koja nanele tabijati te postini, u proleste odnosinipe a kaja zabrana. Ja ver buti koja je tani zabranimo i tano je manušese te postini dive koja vikinela pe je u mušek tano dive tari sumnja ili šubha. Odvaj tano dive ke do manuš ađikeri te počmini o Ramazani. Ama sebe pi oblakija ili te pena oblačnosti o vreme pa na nemogućnost o manuš pireja ka te dikel mesečina. Ko hadisi koja biližini o Buhari kava kiri o pejgamberi alihi selam. Koka postini o divetaro šek, o divetari sumnja ili šubha, savkom od hogjape sar neposlušno premalo Ebul Qasim. Ko si Ebul Qasim? Odad taro Qasim, kate mislini peko pejgamberi o Muhammedi sallallahu ta'ala alaihi salam. Pa molina Allahi te na kerela men taro dola, so kamo thovem pesar neposlušna premalo pejgamberi alaihi salam. Odole so manuš navalani te sigjari, sađiko te navela haberi, kaj neko dikla pireja ka mesečina, hem odolea, znači te počmini te postini. Ja ver buti koja je tani zabranimo i tano manuš te postini samo petak, džumake ili subota, sar su si te penao dia praksa koja maro narodu. Naprimjer neko birini peske samo jek divjano kurko, hem ke davelo dva divjov samo dva postini. Ko hadisi koja beležino imam Buhari kava kero pejgamberi alihi selam. Odive petak, odive džumako tano tumaro prazniko. Pa ma postinenle osim ako olea na postingen jek dive anglal ili jek dive palal. Znači taro zabranime bučaj tano manuš telel samo dive džumako
само диве петак или субота, хем само два ек дивете постини. Осим пело пейгамбери алейхиссалам, ако леа на постинген, ек диве англал или евентуално ек диве палал. Авер бути која тани забранимо е мануше се те постини, пало со на кела екваш о масеко таро Шаъбан. O Peygamberi aleyhisselam kavakeri. Ked na kela ekvaš taromaseko Ša'ban ma postinen. Sađiko te navela o Ramazani. Znači, amena kana trenutno već sijam kod ovaj ekvaš taromaseko Ša'ban. Pa na ne dozvolimo o manuša kala divete na kavlen ko postiba sađiko te navela o Ramazani. Isto agar ked kerela pelafi taro zabranime buča ko postiba забранимо и тано мануш те споини, побу таро дуи диве те постини, а бизо те пхагел те керел ифтари. O Resule aleyhisselam kavakeri ki predaja koja beležine u Buhari, kao penel ma spojineno postiba. A ki predaja koja je tani muttefekun alehi kavakeri, arakentumen taro spojiba u postiba. Arakentumen. Javer buti koja je tani zabranimo je tano pralalen o manuš te preterini kod hojba pironak dok lela abdesti a ov postini. Saralo ki predao Resul aleyhisselam ket kera lafi taro lejba abdesti kao keri. Hem šukare thoven pa njeja tumaronak osim keda postinena. Osim keda postinena. Znači, zabranimo je manuše se dok postini, ked lela abdesti te preterini kod hojba pironak pa njeja. Mislini pe keda opani čvelan onak, hem perdes nagaja vucini opani. Odolea, šao manuš te pena opani ta anelđiko krlo, hem te nakavi opani, hem odolea bi pagelo doa dive opostiba. Dole se o Resul sam penala, osim keda postinea. Osim keda postinea. Javer buti koja je tani zabranimo i tano je manuše se te mukel, te ačavel o sifiri. Ki penjarutni predaja koja je tani muttefekun alehi, hem penjarutni tu mengeda o Resule aleyhisselam kavakeri. Praktikujne no sifiri, se ano sifiri si o bereketi. Pa dole se o manuš ne bivalani, te mukelem te ačave o sifiri, sa noleste si o bereketluko, pa makar o manuš te uštel, e kvaše čaša panite pijel. Javer buti koja je tani zabranimo i tano pralalen, o manuš te kerel lošno lafi ili lošno te ponašinelpe, a ov postini. Ki penjarutni predaja tu menge, a beležine o Buharija, kavakero Peygamberi aleyhisselam. E Allahe se na ne potrebno, te muke ohabem o pijbe, ako na muklanem, na čaganem, na durilan, tarološno keriba lafi ili tarološno ponašiba. Odole se obaveza i tanje manuše se, te pazinelpem, te arakelpe, tarološno keriba lafi ili ponašiba. Anglalejk poglavlje ko akergjam taro zabranime buča ko keriba lafi, ko govor, akergjam kaj tano taro zabranime buča hemo manuš lošno lafi te kerel. Subhanallah. Pa ako je tano zabranimo te kerel pe lošno lafi, onda je tano preči o manuš te arakelpe dok postini. Isto agar da taro zabranime buča ket kerela pe lafi ko Ramazan ili ko postiba, zabranimo i tano amare peyenge, te postinen doki tane ko hajz hem nifas. Sosi hajz hem sosi nifas. Hajz i tano keda je manušni i sila menstruacija, a nifas tano keda je manušni palo sobijani hem akala duj kategorije manušnja lenge i tano koje savko hali zabranimo te postinen. Ako bi postinen koje savko hali, ola bi grešinen. Ne bi ovelen sevapi, nego bi ovelen harami. O Resule aleyhisselam ki predaja koja beležine o Buhari kao akeri, e manušnike da i tani ko hajz, lem tu salli, wa lem te sum.
naca clanini, hem naca postini. Isto aghiarda pocudimoi manușese te postini, doki tano kodrom, a doa drom te pena, tano lese paro. Ki predaja koja bilježi o Buhari hemo Muslim, prenosini o Džabir radijallahu ta'ala an, kao pejgamber alaihi salam sine kodrom. Pa diklajek kupa manuša, sar kedingepe uzoek manuš. Pa alo pejgamber alaihi salam hem puçla, so elese, so silese. Irinena kla manuša ema kerena ov postinela. Pa vakere o pejgamberi alaihi salam nabrojinela pe ko dobročinstvo o postiba ko drumo. Subhanallah. Znači manuš koja je tano ko drumo, hemo doa drom, le se paro, hemo se tini paripa, le se si obaveza te činavi na štite postini. Javer buti koja je tani zabranimo i tano upravljen o manuš te ovelle odnos pire hanumaja pire romnja dok trajnela o postiba. Kavakeri o Allahi azza wa jel ki sura Beqara dozvolinela petumenge. Korakja dok o postiba trajnela te arakentumen tumare romjencar. Znači vakerja kad te dozvolinela petumenge. Korakja erat dok o postiba trajnela olencar te arakentumen. Taro kava kuransko ajeti dikaja deka dozvolinela pe o manuš te araki pe pire romnjaja irat palo vakti iftareso sađiko vreme sifireso so kerela manuškova eke desingapele se dok postinela odive sinele odnos pire hanumaja soka kerel sarka iskupinelpe esavke manušese itano kefareti te oslobodini je ke robo taro robstvo taro panlipe ili ako naštijal doate kerel te postini dui masek svakodive bizo prekid bizo te ačov ili te zaustavini dui masek svakodive pa ako naštijal doate kerel ako nasine kaderi te postini dui masek svakodive bizo te ačavi tega ni ka parvari šovardeš čoren. Kvajtano znači iskup, odnosno kefareti, manuše se kova eke desingapele se dok postinela to vele odnos pire hanumaja. A kvajtano nešto so but redko desinipe, ama eke palem šajte desinipe, pa eke šukario manušte džanel, savojtano propis ukoliko desingjape pire manušnjaja, to vele odnos dok postingja divese. Hem paluni zabrana, ket kerela pelafi tarakva poglavlje zabranime buča komu bare komasek Ramadan ili zabranime buča ko postiba, zabraninela pe manušese koja je tano nasvalo te postinel. Manuš koja je sile savko nasvali pa, kad bi postini o postiba bi štetini lese sastipase. Ili eventualno Allah i taraki te prouzrokuini lese meriba. Savke manušese si zabranime te postini. Harami si te postinel savko insani. Znači o manuš nabivalani korkori pese paripa te kerel. O Allahi vakirjanu Kur'ani. La yukellifu Allahu nefsen illa usaha. Amena opteretinaja manuše prekalo do vas ovka derina ne te kerel. Vele so manuš ne bi valani korkori pese paro te kerel, nego valani te koristini akala olakšice koja i tane mukle, a čači paso dola olakšice so i tane mukle i tane samo hajrese, hem niso se averese. Pa kava bi ovel ukratko taro poglavlje zabranime buča ko post ili zabranime buča ko Ramazan. Molina Allahe o Allahi te lo kjariamen ge te uputiniamen em te zore arkeriamen. Molina Allahe o Allahi te lo kjariamen ge o Ramazanska dive te delamen snaga, kuveti, takati te pirava em ti zdržina o postiba. Molina Allahe o Allahi te kerel kabuli amendar em tumendar. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله